Ti Masakbayan. Wala man ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasuron mo't day tao. Adala nga rod sakit nan, kasta pa iti ugali na. Kabutang ko nga sitgan ang mga nubarsakan na itibasaw. Uno plato, madam. No agwala dita kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungat ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawon na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang isaw ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan nyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama de siguro ti marikrik na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana na tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo di ginamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik na na. Basol tayo ka di. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di ka ba't la makasara kan iti trabaho, anak ko? Dalpas bunti caregiving iti testa. Ngam narigat sa mo ti makasarak iti trabaho. Ada imbaga ti gayam ko nang. Jay kaaruba ti bus na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abak nan. Adayo ka di day tabalay, anak. Iti may sa subdivision nanang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Bak nang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, apay nga da kahit sidag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may rarab ka rita. Amok kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagiti sa nikwa da lolo kan lola. Uy, nalaing kalatamat taam mo minsan. Sayang mat, ti kinalaing kan kinatar mo. At damat sakit mo leukemia. Agyaman ka kit di Tasaan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tasaan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbagpay ka dagi sakit Tama bayag ti taning tibiyag. Anya? Di ta ka malangan. Di manawan ti awanan ba nga agom. Apay ngamin anadaanak iti kastoy sakit. Manong atapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka diti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayam ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, damadam ti makasapul iti caregiver. Sana siya. May sakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang? Mabalin ka dito umay agapla iti bosyo? Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimwar ni madam. Umunag kanta kadwaan ka ijayan ni madam. Agyamanak manang. Imbag maanong samti agaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang? Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka pa'y. Manusam nga ta ti trabaho nga aplayam. Mga no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maano sakti trabaho, madam? Malaksid laang mo, agdangran ti aywana. Nulakat makaanos ka. Dakkel ti itod ko kan ka akasweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruamak iti rigat. Tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak. Katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam.
Siyak ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras apa nagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aiza iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay ko mata maanusam. Ikagumaak, manang. Kasapulan ti panakibagay. Tapno agbayag iti trabaho. Sapay ko maading kaw. Kanday ta ti ruwangan ti kwarto na. Amuray ka, talo katak. Asino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas? Leche. Pati gatas, nasamit. Eh, nasamit ka day, sir? Ay, sorry. Saan ko gaya marinamanan? Danga. Inumam! Kunak no baby ti aywanak. Damulag ba't gayam adi na amot yar aramidan na. Hoy, babae. Apay asaan kung amot er aramida ka kunam, ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mo't gayam? Ano niya? Apay nga rod nga umiisam ka, kasta. Mangin insulto ka kadi, ha? Just keka kadi. Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga no agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwada. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Manipo di dinaamuan na nga dasakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yan kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bidot na. Tiyan mo na kat sayang laeng ti panlaka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabit laan, tapidutot tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbok ka na. Apay, ubing amak isbok. Anyat ko nayo, sir. Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangagmat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak. Sinong batak laang mati ko nayo ang makangag ti tulang, sir? Kunak mat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito yung kwartok. Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko tinabuong abaso. Ngam agsubli ak tumatlaan. Agawid kan. Diyak kaya tikas kan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak namin ti apu ko yo ti gatas. Ta nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apokok. Desperado ngamin. Ta di na pa yun kayat tiyag pa ospital. Nayunak ti sweldo miha. Uwan, sir. Kasapulak namin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kayat mo asawan. Agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso ken ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laang. Isupay tinangitalkak iti inak, sir. Nabayag ka din nakatulong dito, manang? Nabayagan na. Manon natawan ko dito, eh. Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang? Ay, saan? Nasing-singpat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iji-igit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan, iti sirok ti kayo. Kas jay ti aramid na. Mapan uminaw mi sirok ti kayaw. Adalat taarak iji lamisaan na. Ha? Agbartek, kasta ka di, manang? Ay, saan matkit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungat ni Sir Claro? Anya ngay mo ti trabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo nutultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatan ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Nagadumot ti ginaggatang mo nga agas ko. Wan, nanang.
Amuyo, nasingpot ni Sir Claro. Nagpakadaak ta imbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok nang. Ay imbag manan ako. No kastoy analamag, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko, gapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo Saan mo, tanak? Pasensya kayon, ngam sa anak nga agbayag. Ang mga noda kasapulan ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Di nan kayat ti agpaagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma a negatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yulata nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apokok? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan panagtalak na iti agas. Saan mat ket niya kasta? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta ka mat. Apay nga anusam ti desperado ang masakit. Imbaglaangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Tikunak, sir. Aramatag ti pigsaken sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken, maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon ngayon bagam. Pudnumot, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya? Sige, dita kayon, sir. Pinanawan na kon ti sinalbag. Tangsit mo't day ta babae Nagtured kan anang ibaga iti kasjay ka ni Sir Larry. Kasano kat bastos mo't manang. Hoy, babae, kung nanakiting kanya. Sana pa imbaga arupat kwarta kano. Kasano no papanawan na ka? Ni mat Sir Claro, timang paspasweldo kanyak, saan ka di manang? Ngam naturay mat ni Sir Larry. Kasano ko maanaturay ngay? Ni Sir Claro matibak nang, saan nga iso? Sa bagay. Isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang rona takas jay mat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Ay, kastagayan. Ay, nagkasang matun. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kung agman, mapimanaw kan. Anyapay lang ti araramidan ito eh. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir? Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan amaagasan ti sakit ko. Isungarod nga da doktor. Tapno tumulong ang mangagas kadagiti masakit, sir. Naagasan da ko man ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemotherapy ka no. Isuntumot lang amatayang. Gasto kantuok tanasakit ka no mat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamat makarecover ang makimo, sir. Ay na, kaya't mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbal na suplado kan managpupudot ni Lester. Manipod na amuan na nga da sakit na leukemia, maragsakan mat nilari akasinsin na, gapu iti dayta. Iti sabali abangir, marigrigat na Trixie, isuan nag-apply akas caregiver iti balay da Lester.
Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibagadakit din. Ngagpa-chemotherapy ka no. Isuunto matla nga matayak. Gasto kan tuok. Tanasakit ka numat. Pagkwartaan dalang ti tao. Ngam adamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir. Anya. Kukuha na ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamat makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Magpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang na agpaagas kayon. Agpanunot akpay. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagririyaw ni Sir Lester itangal daw? Pinagulimag ko na manang. Iti kalabas kat basit lang aba nagkatagungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy ko nga agpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y amaalukoy dagiti bustay yung agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibakan ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asaan amakmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga aramid na. Liniyawan na kayo kanimanan ni Lester, Lola? Oh, saan ako na mapapan iji ayan tadyak kayat manen ti makangeg itiriyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti unget na. Day tangarod ti pakasurunak. Kuna ni lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Makapaawan ganas. Ay, no siyak. Diyak may turot ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko ken ka, apo. Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apay akas lamay kulkulang ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji igit ti swimming pool, manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay kumano dida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namat ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry. Idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao. Ngam, gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine iti ospital. Idi pa'y nga ibagbagat ti doktor na nga madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madaytoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nakasasaw ko nak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mangala iti panglabar ko kada kayo. Apay na ita aplanggana. Ipanmunsamat ni ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanak ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kaya ti mangan. Idi dapat nabara mo't gayam. No apay nga minan di nakayat yagyan ay ospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko idi daytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akas tatilangam anaggapu di takwarto ni Lester. Hoy, kasano ang matulungan tayo
Kat di namot kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disurutan ti pagayatan na. Apaya di mo ikagumaan nga alukuyan. Amumet na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kadilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isarong ba nga awatan ti kasasabna. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas mo. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay nga amin apakadanagam ti mapasama kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalagkak mutken ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mut alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka babae. Makamuka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam na umisam ka, sir. Naagong-ungat ka, kasla ka na iyaw awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si kamat. Iso saan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito'y nang. Da kayo kit di Kumusta nga, iti marikrik na yo, sakit yo. Samet asimro ti asma, kan sakit ti sikit ko. Nasaya at matkarod no kastanang. Diyak pa'y namin makaawid. Tagurigor man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisam mat na minsan, idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan. Makitak kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo ka di taipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to paikit di abaldado ak. No agtugawak iti wheelchair nga idurduron ti sabali. Apay, baldado ka dilaan ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso adyak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Ang mga numayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka di mat ka-date yo. Ne, apay adamagam no adda ka-date ko. Da kayo mat ngamin ti muna nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo ngamin na rimwar. Sigod kat saan arum-rumwar day ta pasyente. Wen tawan mo't ngamin ti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Adda di ta ti mabalin, ngam awan samat nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day ta babae. Kanayon nak nga insulton. Nabayag adyak rimrimwar ditoy. Manipod na awan anak iti ganas nga agbyag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. Addalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatingga matan ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Di awan mo tanday ta amarik nakasakit. Ay sus, kam malimanan day ta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akam mali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit titurungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngam, no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay?
Iti impyerno ti kaya tumasawan. Kasano ti panagsagana? Tapno lang iti pagturungan. Kabutang ko lakit di, ti impyerno. Nakita yung kadita Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lexter kan Trixie kunam? Remuar ni Lester iti kwarto na? Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yo, madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga ti panang balas ko iti dayja a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka? Iti damo, kunana nga imbag kano ti ropat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur uray iti grasya a manabduog. Ba nag-apod no? Saan ka di? Anya kuma tinasaya ta pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa itaad da aramidek. Na. Sinalbag. Awan samot ton ti umayon kanya. Nadya ba ta caregiver ti inayunan na? Payakas jeti sa una. Adatan diti kwartom, sir. Kumusta ti riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yun samat tan ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No, ada makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. No apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin amaawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsagana ka kunam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaayayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibas mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabaling ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak na pandita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumanga inaramid mo dayta. Umay kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No adda madi nga insawsawan ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya akong dayjay, Lester. Maawatak tinarik nam idi. Iso na ibagam ti kasjay. Ala, umay kalat ta diti ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papanan nyo? Inkamutan nagpales, tayin tag-date. Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Di ka man lamarabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaulaang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Caregiver. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Trixie ni Lester ang mapan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti kanito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngaming katawalaan ni Trixie, tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na, saan ang nagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trixie kan kuana. Isu akayat na abalsen ti balasan.
Iti may sang aldaw asimrek ni Trex iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anap uluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mang rabak, sir. Kunak no agbug kaulaang ti paglaingam. Kinapudno na. Ado dagiti banag ana sursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di ta utak yu dagiti banag anasayaan. Orayan nakarod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay alasapa ang nagungor ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan ije kwarto na, no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso kinangaramat iti may sa adugan. Mabiit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti magmaneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day ta sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nagakaslan na bannog. Nalaka nga gurigor. Intun kwan, agdaringunguak. Apoy adi yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Isok ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga rin pan nakaduktal da, sir? Idi ado tilimitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susop ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asin mo ko. Adapay mo tremedyo na day ta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir. Adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naibag-abigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Matt. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam iti. Iso nakaisawang ka iti madi. Agyaman ak iti pan nakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemo ak. Okay. Nasayaat no kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugot akong doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ije kwarto na, sir. Nakaturog kunam. Naialdawan na. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV ije kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay, akas lang mariribukan ka, klaro. Langgay ko nga minti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? No, danilari ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo, no nangipanan na itilugan. Apay, nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan Dori, ijay Dori iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka. Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy. Maulit pa'y. Depende, no, kasano ti panang accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver.
Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin na impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mo't, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mo't amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay ngay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino ti na ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaan nang. Madamapay ti ado a laboratory test ken kuana. Sakbay ama isayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan da pa'y analaing, no awan aberya sakbay ama isayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo ken lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos na maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataangan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan anataangan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ama isayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akong dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo ngay may kaditi ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya kaditi bilag ja caregiver mo? Taiso ti tinungpal mo ako nam. Diyak man mo, doktora. Idi damo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na. Ti uray kasano ti rigat da iti biyag. Kat naragsaklat ta kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat lahisan tayo ti marikrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay diti lubong ang nagbiag akas marikrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital? Wano dakla balay. Husto ta ko nam. Awan pa'y doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria, nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo man. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dita ospital, doktor? Wan, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uri saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin ang proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman na kita impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samad kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Ngadda ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impante caregiver na. Serious ka din, lolo? Ang mga nawan po ng impante caregiver, isa na idano na iti ospital. Oh, dita kayon. Tama pa na iti ospital. Oh, ang mga no critical, lola. Ang mga no saan na madanon ni lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag ak iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita, ang mga no nalambiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga min ti pasyente, kan medyo adagurikor na. Saan may nga amo nga imay da dito'y, doktora? Marigatan siguro.
Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta, dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ama imbagan ti kurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ama isayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga manugot nga pa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalat na namnama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kaya ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit amarikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sala agpa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro matgayaman ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldo tin sa ganak akanin nyo itabigat. Mayat nga taday ta kanyak. Dayta ti inrekomenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kang mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Orayan niya nga oras, mga anak. Ta sa anak mat kang tumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Pumigsa at tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo ka di amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Dapat patag tinegosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbagam, saan ko anangag? Ay, tikunak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan, no di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw met akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anya lang una ti pagbilibam iti dadya a caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan ana nga si kasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko ma. Maakaran aktupay ti sakit ay iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakas matanda ito yung tao. Awan duman na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Ah. Kas laki mo ti manok na tangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti bagam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomiko makita. Sa nabali, tadamot ijan ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kano ija ospital. Man nakibiyang mat na diya katulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangata namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Ah. Sika, no makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanon i-insert ti umuna a session ti kimong. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Ang kasanon mo saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag ko, no kasano kabayag ti agas nga umunag itibagim. 20 to 30 minutes kano, kuna ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napandang arod iti ospital, adida impakada kada Claro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, ti kaadda ni Lester iti ospital. Napan mat adagos ni Claro iti ospital. Iti mat ayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester.
Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sapay ko ma, tamayat itibagik ti agas. Kasanuno saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko ma, tamayat ti resulta na kanyak dahi take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas, manmano sir. Awan ti kasi ti padasan, tapno maimbagan kayo. Kasanon, nujay ko na maman-mano, kat may sa akin jay. Ha? Apay, mabuton ka sir? Kasla asino ka nakaung-ungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang balas ko kanit Trixie. Ang dapat kami ni hospital. Pambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamay-may sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa amat taulom. Anda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay ko mga ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang may kakit din. Yung kaya dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasaw ti tao amay-may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol-sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang, ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nak-disturbon. Sige, panaw! Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak, amarikrik na, kabayatan ti kemo na. Matungpal doktora. Ada ka di posibilidad asaan anasaya at ipagbanagan na? Ada ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse. Aging gaamal pastiki mo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? No anya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mat ti nurse. Duha ti Trixie ang makita ka. Mabitla ang nga sir. Tayo nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pailaang. Saan ka bumang bangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat itibagik ti agas. Saan kumadyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay pinanawam? Kuna na ngamin akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam, awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal, ti panagkita na, kadagiti sumaruno akemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadagiti side effects dahi jay. Ngam, saan nga iti amin a tao, amakemo? Kastagayam. O sige, umunak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak naglanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpastiki mo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iti uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na. Ibaga na akasla agdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaang kano iti dati. Sapay ko ma. Tadanam nama amay bagan. Babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Ayaman nakiti pa nang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga ang pungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga, ang mapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora. Agagangay ka no, iti makemo.
Agpaimbag ka nga ron, apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyar aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Makapay-stress. May imbaganak ko mga rodan, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalayta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas at araon. Tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, no adaman saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din ito? Ibalon ka o kada Sir Lester ken Trixie daytoy, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami nabalunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver kimangbangan. In kayo ibaga day taken ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Mga ano pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho. Tilokon. Apay, anya ak, katulong? Uy, usarang mamatautak musika. Nagmayat matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room ngamin, manang. No dita ward, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat, manang? Di pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbog kawan. Pati siya kat binugbog kawan na. Kung nangaroda ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga ta birtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay kat na birtudan, manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makaawawid, ah? Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at nang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta a sakit. Kunaklakit din no saan. Mabalin ang maimbagan nang. Nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arod anak ko, tagin anaka. Bye. Saan kay kadipay anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka nagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napan la ko magimatang na dya Trixie ija restaurant na. Adamot asidag a restaurant ija. Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayanda, Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawakin ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idinto ta asidag ka iti peke nga apo ko. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko kumangay baga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim. Nga mapilit anak. Matikawak iti ibagbagam, klaro. Lawlawagam kuma.
Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu at dadita ammo ang napasama kijay. Anya dayta, anapasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles na iti agasawa. Idinagiddan da ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man, klaro. Imbag ta simmangpet kan si kakatulong. Ingkagluto ta mabisina kon. Ay, wan sir, mapanakon. Inununamkit din dagiti awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di atrek ti mangan iti imbalon mo. Tasan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to yung balon ni Manang Aisa. May gayam ni Manang Aisa. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadya pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umay ton iyag tiners ti agas mo. Agiddan ta nga rodan na mangan. Mayat, no adda kadwa mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksawaran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Aday ta ti kunkunak a papeles. Basam, tapno maamuam tinabayagan a palimad ng iti agasawa. Adoption paper dayto eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. Dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Iso idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jak man lain kan kano. Agbalay mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak, impatag ko lata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya tinaramid ko. Kaasimot ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aisa. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola? Kita am day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agduduma mo't anat-nateng kan protas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aisa. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti protas aginatang ku itay bigat. Awan namatan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga naganang pailaan. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagijay. Kat nagadaw. Saan nga ta? Nga iso dya impan ni Madam Ija Hospital? Anya. Impanda iti ospital dyan nagadaw. Sa kapay ti pinaggatang na. Sikat ipinaggatang na kadagijay. Hindi ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni Nana Lucia ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry, nga ipanggayam ni Nana Lucia dagiti prutas, iti ospital.
Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy, tawan maten. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Anya, impanda iyo ospital yan nagado a prutas. Siyak pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ti pinaggatang na kadagi jay? Di ka man nagkatawa dita. Napanam kami ni tay. Adamat impagatang na kanyak, sir. Impan na iti di ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, siyak pa iti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw? Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta kad, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat imarikriknak. Lola, sorry. Itisaan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipat munday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat Lola? Ay, no idi payla ko mga imanugutak. Iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit. Saan akin maro kumati kasasaad ko? Si kanto mat ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni madam. Adaman nadlaw ko, sir. Apay akas la imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro dagita. Itala nga ron nga ingatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga gurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir. Apeng impanyo amin aginatang ko a prutas iti ospital, Lola. Di kay penangibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka na yun nga agsakit. Intad kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbang nga ipaay kumat ken kuwa na ti pagrabang akas lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man ang ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Wan, Dok. Nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, doktora. Nakaawag kayo, man. Maragsakan nak amang ipadamag. Amaya ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos. Ken kastamot ken ka, doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang angas ti tao. Saan tayo ang maawanan? Itinamnama. Nila ngamin Lester tinaawanan hindi itinamnama, doktora. Imbag ta na kumbinser yung matlaang nga agpaagas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, doktora. Tsaka mo, no, kasano ang nakumbinser na ni Lester? Amangan mat, no, da sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, doktora. Umayak man itadita, doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada.
Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anak katurpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilon. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang tayo dyan, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang a proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam, asaan ka amapan ita ija opisinam? Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Papanak, iti ospital. Mayat ka no, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyog akmatkan ka. Mapantay ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to iti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Oray saan ka unay nga agapura nga agsubli? Tas anak mata sumrek iji opisina kita. Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito ay. Una ni Lolo asaan na sumrek kita. Apay nga awan dito eh. Nagkuyog da ka ni madam na panidyo ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko nam. Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapandapi na siya. Tiyamok namin kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Isa di na kayat ti mapan iji ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga inted. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Di- Papanan nyo ka day? Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taada kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno day ta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayat ton ti amin. Maagasan matgayam ti apo kok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, doktora. Imbag ta nakaawit ka mo't ang anak ko. Kasano ngay ti aywan mo? Adanam na maamaagasan nang. Naisayang katan ti chemotherapy na. At da ka di pa'y iti ospital. Kasano nga ron ang nakaawid ka? Adda iji dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Wanang. Naungat la idi gapo iti kasasaad na. Dakkelan ti nagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpaiso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Wan ka no nga rod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko atumaran. Sana bale. Gatangan tayo day nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog.
Kaslapay at damang manggag ko nga awang adyak maawatan. Gapo siguro, tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni hospital nang. Umayak to manan. Ay, uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ro trabaho. Sana bale, takanayo mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalata no at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Wanang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anta ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni hospital, Lola. Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti hospital. Di damat la pagawidinan. Pagawiden dan to inton maimbagan. Alangan apagawiden dan no saan pa'y anasaya at kasasaad na. Isakit nan samat tanda dyan nga inutil. Anya ti idaydayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amok la kumaasaan na pudno nga apo ko ka, Lari. Si kalakit din tinangi papaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kaslad da suron na kanya kon. Apay nga ta. Ang ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka rin tayo kartib si kakatulong. Hey, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan, no niya ter aramatam. Ti kunak, no nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Inkabil mo ka di, Ijay. No, saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan gamin itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay, di ka makaid na. Ano ti pakariribukam? Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di, nginted konken ka? Apay, adamagam, no inted mo kanyak. Jakmatan malagip, tinangi kabilak. Inuwaram samad. Kasanon no makita ni Larry? Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kankwana. No makita na day jay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo, ti epekto na. Ang daman nga tan ramsa parikot, lukas kasanaw. Si Kantumat, nagararamit kay ti sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan nga tadadya kartib. Kita pan amin karag iti tokador kan istante. Nih, kanya na ito. Pasaak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ano na yung papel? Masaak man. Certificate
of adoption. Name of child, Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ah, Ampunak matgayam. Apay adi yung imbagbaga. nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagarok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akasta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa na kat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na ken kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan niyo kan ni Sir Larry, madam? Yan ta ngay nangag mo. Ilibak ko kadipay. Jakla impagarop, madam. Ti amok ket pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamat ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpadag ko ni Larry ngam ni Lester. Impakita nan. Anya nga tayo ti aramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka na. Tamanipod na isayang katkan katiki mo. Madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, kat dakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka ngay maijay balay? At daak pa'y lang siguro ijay nga agreriyaw. No kasta nga da makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa iti imbarsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inan-anusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaungungat kamot ngamin. Isu nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga talaga titadakal ko? Apay nga impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastama ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ija balay ampunan, tapno di ka asi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma at akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da ken ka. Kasta ka kumamat kadakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga abangan no marigrigat dagiti pudpud no adadakkel ko. May saat mat karon na marigrigat no bilang lang. Imbaglakit din tanasingpet dalolo ken lola. Ngam siyak. Naglablabesak. Kan ora dagiti nararamid ko ken Lester. Saan ana sayat. Kat isupay ti pudpud no nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak diti balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kuna kun kat. Imbaga ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat nagan anad.
Saan ko ngayon ruar na dya papeles? No saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raman ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan nilari. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamitlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka ijabalayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresa hamlat ta ida ni Jabalayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver mi. Taiso ti mangsukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara ka datayo amin, manang. Eh, ita ka din, sir. Biglaan mo't dayta pa nang ibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitsyenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha. Ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling nga sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adda sa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayam na. Sa bagay, man nakigayim mat ngamin ni Sir Lester. Gayam nan samot amin akaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti sa nga ili na ija ospital. Kasta nga tang agpaiso. Padamat nagungor alugan. Asino nga ta? Adda ka din na pa nagti-driver kat kasangsangpet? Diyak namin nakita itay ti garahe, no adda tilugan ijay wenno awan. Awan mat nang ibaw na ken kuana. Apay nga erwar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo. Adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupen ka man, Lester, apo. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, Maro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo. Nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngamapay nga awan ni Larry. Adda siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ti kasinsin ko. Anya nga tatimakuna ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado amas daaw. Di na namnamaan na naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry ti pudno a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Masino tagtok-tok-tok? Inakilakatan. Lester? Sika ka din agpaiso? Wen, siyak day to insan. Saan ngal alya?
Ay nada kami namin iti kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan. Agpaiso ka di makitkitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't ko nga alam dahil akong daway. Ngagyaman ka na kayo, lolo. Lola. Oray di dak apo ko. Imbilang daklat na apod-pod nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni lolo, insan. Amom ti palimod ko, Lester. Un lolo. Idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak papeles. Idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Kaya't mo asawan. Amomon nga amponak. Di mala nagbaliw ti tratom kanyak insan. Un insan. Awan basol mo. Taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom. Kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako unay ka na kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan. Baba ni tilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adi na oras? Anya ko ma. Umayak mat ije balayo. Oray, umyan tayo jay. Nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar ang mabalin na pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kit di nasaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo. Iso anak paagasak nana. Gapo iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikarikad iti anak ko kan ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir nana. Syakit di ati mang damag. No maikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda ka da kayo dayta. Kidawa ka. Adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin ha. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apayakas dito imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita atalugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mata maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito eh. Kat, awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos kini Trixie, madam? Nulakat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay madam, no saan aga po kini Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat da adwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ni Sir Claraw. Sumbatan nakmatin na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga roden. Agyaman ako unay Trixie. Duata mutlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam?
Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan mo't lapapanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester. Kan Trixie. Sapay ko man, tamanayon tiragsakyo ato Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalian na sinpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't anasaya at akas kada kayo, Insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo.